Shalom, semeton sareng sami sane banget wangi yang titiang, ring sajeroning program Suluh Galang Kangin. Rahayu semeton sareng sami, ledang pisan pikayunan titiange, sangkaning kapiolasan ide sang aji, iraga praside kacunduk malih, ring galasani becik puniki. Ngerereh telaga merte, saking sabde idane. Inggih, semeton sani ledang ring manah. Murde pawasan irage ring rahinane mangkin inggih puniki. Sayage nyangre urip anyar. Dumogi kawentenan irage sareng sami setate kenak miwah nemu kerahayuan ring sajeroning parap ide sang putra Yesus Kristus. Nyiring mangkin irage sareng sami ngesorang rage ring ajeng ide sang aji. Mitunggalang pekayunan ring sajeroning pengastawa panyembrahme. Duh, ide sang aji sani menguasai yang jagate sami. Titiang nunas tuntunan roh sucin idani, mangdeni praside miragi yang sabdan idani, antuk pikayunan sani nulus. Tuntun titiang sani jagi nagini program puniki, mangdenapi sani kebaos, wantah sangkaning pakarsan palungguh ide sang aji. Ring sajeroning parap ide sang putra Yesus Kristus, titiang ngaturang pangastawa. Amin. Sabde dahu semeng puniki, kaambil saking kalih Korintus 5, paosan 17, sane mebaos kadi puniki. Yening anake sampun matunggilan ring ida sang Kristus, ipun dados manusa sane anyar. Sane lawas sampun ical, tur sane anyar sampun rauh. Malisiki saking Efesus 4, paosan 22, rauh ring 24, sane mawawus kadi puniki. Punike awinanipun semeton patut ngutang ke manusane sane lawas. Inggih punike sakancan laksanan semetone sane sampun-sampun. Sane sampun kasengkalen antuk indriane sane paling. Sehinje tungtung ati miwah pakayunan semetone mangda dados anyar. Rangsuk je ke manusane sane anyar. Sane kakardi manut gambar ida sang hyang widiwase. Sane kasinahang sajeroning urip sane sujati. Inggih punike sadu tur suci. Inggih semeton sane kasihin antuk ida sang aji. Napi ke sane kabaos kauripan sane anyar, menawi sering pisan irage ngarerah kasukseman urip puniki saking napi sane kaambil antuk anggesarire, sakadi kasugihan utawi kawagedan ring jagat. Nanging sabda ide sang aji nitahang irage mangdane sayage nyangre urip anyar saking sajeroning jiwatman. Kauripan anyar puniki wantah saking ide sang putri Yesus Kristus, sane sampun ngicen kerahayuan, majeng ring irage sareng sami. Amin sameton sareng sami. Puniki meteges metiosan ring urip sane riin, mangkin irage patut sayage nilarang laksane sane nenten manut ring pakarsa idane. Sajeroning ngemargiang kauripan, minap irage naeni ngerasa yang sang caya ring manah. Sang caya ring madia pada puniki, sangkaning pikobet sane rauh nyalah mase, sane ten naining kepikayunin. Punapike semeton naini ngemanggihin kawentenan sane kadiasa punike. Ringgalah puniki, ide sang aji ngicenin pemargi, mangdene irage lascarye nilarang kauripan sane lawas. Lascarye meteges nenten malih nolih keungkur, nanging sayage ngererah sunari galang saking roh suci. Nalike irage sampun lascarye nyusrahang rage ring ide, irage jagi ngerasa yang urip sani sujati. Sane nenten malih keni gegodan jagat, sane ngerusak jiwatman irage. Pari indikan urip anyar puniki, nenten wantah mebahu sering lambe, nanging kabuktiang saking laksani. Patut sekadi puniki semeton sareng sami, irage kedasarin antuk kewicaksananan saking ide sang aji, mangdene praside dados pituladan sane becik majeng ring anak lianan. Nyiring mangkin irage sareng sami ngesorang rage, nenten malih nyinggihang rage sangkaning kawagedan irage dados manuse, nanging nyinggihang ide sang putra Yesus Kristus sani sampun ngicen urip anyar puniki. Saking pikayunan sani suci, irage jagi praside ngemargi yang rahini-rahini antuk puji pengalaman majeng ring ide sang aji sani sampun ngicen merte tur kasukertan. Dados ne, kauripan anyar puniki wantah paice sani pinih luih. Rahine mangkin semeton sareng sami kaundang mangdene nenten malih sang caya, nanging setate kanyarang antuk roh suci.
Ngiring pindah-pindah ring sajeroning manah. Punapi ke irage sampun sayage nyangger urip anyar puniki. Ide sang aji setate ledang nyangger irage sane mepakarase jagi mebalik tur ngerareh piteket-piteket ide ni. Dumogi sabda puniki preside ngeranjing ring sajeroning pikayunan. Mangdene kauripan irage setate memargi ring margi sane patut. Margi kerahayuan sane sampun ketegepang antuk ide sang putri Yesus Kristus. Ngiring mangkin irage sareng sami ngasta wayang semeton irage sane ring rahinane mangkin sedek kene sungkan, sane sedek sedih, sane ngerasaaken pikobet ring sajeroning ekonomi, miwah pikobet kulawarga. Dumogi asung kertewara nugraha ide sang aji ngicenin pemargi tur ngicen kerahayuan. Taler titiang ngastawa majeng ring pemerintah irage ring Bali. Mangdene Bali setate aman, damai, miwah sejahtera sangkaning paswecan ideni. Ngiring lanturang antuk pengastawa sang aji. Ajin titiang sanering swarga. Para pemerintahan palungguh aji mangdene kadegang. Pekarsan palungguh aji mangdene jema margi iriki ring mercapade sakadi ring swarga. Ring rahinane mangkin icenje titiang pangan kinum sategepipun. Ampurayang je iwang titiangi. Sakadi titiang ngaksamayang anak yang sampun maiwang ring titiang. Malihi sampunang titiang kabakte ring genah gegodani. Nanging bebas sang je titiang saking ijaan. Santukan palungguh aji sani nuwenang pemerintahan. Kakuasaan miwah kaluihane langgeng salami-laminipun. Amin. Ngiring nunas berkat. Dumogi asung kertewara nugraha saking ide sang aji. Miwah asih tresnan ide sang putri Yesus Kristus. Sapuni ketaler pasawitran ide roh suci. Ngamertanin tur nyarengin semeton sami. Saking mangkin rauh kawekasan. Amin. Suksme banget titiang aturang ring semeton sarang sami. Sani sampun ledang niragi yang sabde ide sang aji. Di program Suluh Galang Kangin puniki. Dumogi napi sani sampun kabaosan praside ngeresuk ring sajeroning manah tur ngijini pengawur ruh sani becik. Titiang lungsur mapamit ampure yini wenteng iwang ring penyampaian titiang sani ninteng manut ring manah semeton. Ngiring setate nyaga karesikan manah mangde ide roh suci setate malungguh ring sajeroning dewe iraga. Rahayu, rahayu, rahayu. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasa yang pican ide sang aji, malarapan antuk sabde saneka wedar ring channel puniki, rari sang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasa yang kasukertan saking ide. Suksme.